Yema Ghana for Akwaba na yen shaka sebono ase. Yen shaka sebono ase ya yen e wo Facebook no so ya de mfoni any videos betira wo. Na ye tu fa akwa kopiem e wasante mantemu a na konfa no che abaya asabia e ho ane ekwa kwatwi break pass aboa papo. Ne nyina no ene se empelifo wonom ana eye renal unit wonom eda no e wo konfa no che e de abeto dwa akirem se efiti bra abane de beto dwa akirem se wo mo a e wo kidney problem. Na sa adwumadie no ene sa wo ha no ye de aka national health insurance wonti wo mo kirem se nam so amasesi ano enipa dodo a wonom e wo sa kidney problem a wonom abasa renal unit wonom no ebuso wo mo yeso overwhelmed as say enfidie ni nyina no pressure etimi abaso pam wonom ekirem asese no wo hwe enipa na nka wo mo hwe ni mo se ye de wonom ebeto eye dialysis no eso no a sese aboho emprensa ama pressure hodo a eba no enya asem ketua wo kirem se wudru eye renal unit wonom no a na wonom e wo dialysis machines no mankomako ensia sese ni nyina etimi aboma wo mo so egu akire no enya asem ketua wo mo do so etine wo kra ba ta ho bin na se wudru eye emergency unit e wo konfanoche a wonom ekirem se enya se bio ayafo no ebi eda fidie no so no na ebi nso te honom etwen na we anam so masesi ano pressure pa no a eba no enya asem ketua eni to mo kirem se eye efiti me bosome no eba no nyina no na machines no eye miensa na nsan ya aba no ka se wode eye tresesa wo ha no so abeka eye pomdensi achiba no ehwo no ama se pressure no watimi aba masesi ano machines miensa mpom sa de beka ho a aye ensia no still now me pa chawo ehwo no mo atimi ayema asesi ano wo mo je ho ma bia eyeye na head a wono na kire se ukọ eye renal unit wono a woda no eye doctor eye pedita ochire wode atodwa akirem se wudru konfa no che ene ne mpotam hono a eye ayasabe akese ba ko a etifedo ene ne mpotam mo nyina no obi a owo sa dialysis eye sa yade ne nyina na se renal problem ne nyina no ehọ no mo de ba eno ntise ko ba se machines makomako ensia ne nyina no pressure timi ba so na se mpanofo antwo mani a ebe hydro palm wobra wakasa no emu nkomonie. We have 6 functioning machines at the moment which we are using. Before this, the 6 machines were not adequate because Konfanoche seeks to serve the northern sector of Ghana. People coming from Sunyane, most of the northern regions, they come to Konfanoche for their treatment section. You can't do for all. Sometimes people who may have to be in the queue for some time, and then you may just have to refer them to other peripheral facilities. So then the number has, let me say, if not 4 times, it will about 3 times jump. And this same number, we have to use these same 6 machines for this same number that has gone up. Well, so we are all doing our part as Ghanaians. We want to help. Government has put in intervention. So if my grandmother, who is about 60 years, come, I want to stay longer with no extra benefit to us as health workers. We want to stay longer. But how long can you keep on staying longer to absorb all these people? So sometimes you wait or you reschedule them for them to come. Even Sundays, now we work. In the past, we used to maybe have 1 day free, service the machine. But because the numbers are going up, then all days, every day, we need to come within the weekend. Any pressure bampa. Na any eti ye. Eye wo ba pele wo no na se wudru eye renal unit. E wo Konfanoche abaya asabia. Woda no e wo holiday e the doctor eye pedita ochire. Wo ba yen Facebook no so a ye beji wadwenkyere na tom. Facebook no so eye DLFM 106.9. Yento akasebo no eso. Yento akasebo no so ane yemfa monwura mu ewa piem antamu ne enko piem ewo achemodan mesebe dwani ogire mu ede ma de hya won mo achemodan onu kure yan so na yo sofo be de akire ohwe o man Ghana ya pomuden eso honabo Alexander akwasi akwa wakasa akirem se entokobra ne esole nansem honom efatima market traders won mo achemodan ada viso so ya ohwe o man Ghana asesene akwa yeso me Forestry Commission no won mo so ya kase ya wa achemodan ntam Kofan tokwa mansu beto hono mananya so mekuma kra menam so nipa ba kumpo efamu ehre ne nkwan opani agaze ekiremi sei wo momade ya maso dwa wole potem afiri sei wone mo nkwa ehu ehia pan na mehwebadwani ekiremi sei sansensem na esi wone homade ya de kwakwa manya na so ya ehwe omanga na akwa na afiri so ya gudie esensem so mekira abugina po sensem we no momade afo na ni ekire afiri sei maso no tokwa hodo ya kwaso potem hono mo no anya de betimi nya bo maso dwa wone mo wono me atimi akura esokran
na me se badwani ene sam trafo ka se na o kirem say ade hia wa na moto ntonua me kire wood sellers association na mo ache modan ana venso aso hwe omanga na yakwa yeso nkrabata eno wa ache modan no ede ntoko bi kwesi ene nyina ne se ne ade hia won potemo no mu kirem say policy commission for ne tata wonom wonom bawuro etese kwa ne okotwa nnua pe na sotrasum ana won kirem say dabi omo permit mpo ma ho kwan se mbatim dia akọ bawura kwa de makokotwa nnua nanso no edu ban president okwa dia banti ena so ne ba akokra hwe ne nkwa na mbe badwani ka say kirem say dabi entokwa ne de emu akura ne sente no asomdwe omaga na ye nkwaso ase bekwaso akura so ne sente free na ko basabasa esi o de 9 esi asem so nti afanu menu nyina ntena se no mu no asomdwe bo ntumi mua na asomdwe omo entemu no ntumi enkura so pan afin so abona ho made akasa de adesre e de atwa homa bo agencies ni nyina nim so mo made ya masomdwe mbra e free na ko ma bi kwa ne hunte de akire enkwatai traders na ti enkwatai policy commission for na som anase obi so enkotai policy commission for nati enkobo ade hya mtonto ntonua mpotem honom se bebetime bona somdwa mo wono wonom atimi akra so Alexander ejemre ene sanchofo kasaye emunchire mu nie oni ati ho ye adwuma na adwuma ye mu no no wafa bawu a owu no tunu se ensem ho de wakoma ento ye ati e ba se de mo be kasa so mo makoma ento de ye na sebe o mo ye se mpede fo no yesu ni mpede fo bi nkomoda da na si ye na me minister for lands and natural resources a waje atunu se obehe na ya asem ni hihye mu enti wodo no a ye pedi oda ministry na no na forest ye a small fraction ehye the human acid there we do arreshemu say hwehwemu o ka so be ye no obeye amaye atoye ba ye ba he amoma hu no se be enye se adwuma o moye no eye bone kwan so enti ya to amajeje mu se be de omo so ye momusa koma no ebu wonu mo na oye no papa so bata kwa se ya momu na hu se adwuma mo ye bia ye illegal enti na ma policy for no etata wo mo eni awuti ye mahye no gina mu adema adehia won mo achem oda onukure yanso no yosofo be de kira ohwe omanga na apomuden eso Alexander Akwasi Akwa nene na wote ye no eno achi na chairman edema wood sellers association achem oda mpotem honom aya Mr. Emmanuel Abe ono so ede na se kase pad ma mese bedwane so bon ho moden etu na moba mpotem honom no be kasa asomdua kwanso avizi wakasa kirem say eyo penin pa on na da eye forestry commissioner no awache moda wo moden atonsa dia frene so omra no montena se na ye ento ye na vinza adwobrawo entumi mra afanu no nyina entem ne sendi wakasa kirem so moden e de adese de ato ne zene manfo nyina nim say wo moden na mo ne penifo nko bankrom na asomdua ho dewura mu nyina abo no omuntumi enti ase ne entumi mua na asomdua wo dampotem honom efa wood sellers association for nentem ena vizu ko pemu ache moda forestry commission for no ma asomdua mapa emeto mu ntem ne ntumi mua na afanu no yadwumadi omudie no entumi koye pa yimenon abeje emre eni centrafo ekasaye ya mpi akache bia ya dia to ya dia hobrase ya ne omo so ebetra fine ya organize the boys so bia nko forestry ho ya ne omo ni basabasa forestry officer kra ro wa frɛ me say ya ne omo ya organize ye ho na ya ne omo engage me hu se dia ya me adwuma na aso biem enti ate ase say ya ne omo betena aso biem a ya basabasa ebe hwe nko la ne ebe kasa kyerɛ mo bibi ni ho a ebe sibiri ya bi kwa ba akokɔ fe bia saa ne adu kuru kura wi bari ankwanto ni ba no ene hia forest for pickups ene mu chesi no eti car beto for Barclays Bank ha ene nipa mi ni at the spot another one so esi bangalo nipa 7 ebi na twitwa ye ebi wi ba ko si traffic ni nyina ya car omudi echi eni awuti ye aya chairman edema wood sellers association eno no achem oda ene ne potem Emmanuel Abe nene na wote ye no yentu akasebo no so na yemfiri epoye mantamu a na yefa kwati kwani akwatwi breaki ewo western of mantam no emu na womanfo ne adehia wonom ewo sehwe bodi mene okasai ebufuo has come womobuofo akyerese nya asamketo ne nyina no ene se womo kyeremu a bese mfinhia enan emie ana mampani akufu ado ene na aban ebesere wonom se ensase a wonom do adidi so ne nyina no womo mfema aban na aban no efensia ya asabia eno so eka agenda 111 no ehwo womo ekiremu se efensia nan nie a womo de sansase ni nyina ema aban no womo anyi kobo wansi dempo emfra aban ho na embom aban ehye womo bo se wono matime firi wo makomam ede saasase no ache Ghana aban no womo so betimi ayedom betimi bia na womo ede mpatasika compensation ede ama akuafo a wonom ewo sehwebodi ene ne mpotemo na no na womo ekiremu se
wo mo atena se ya masese aka bosome nan na mampani Akufo Addo Ghanafo e ma ne babai na so bepem ne bo hye no mampani Akufo Addo hye wonom sa bre Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so tachire bi ana kire se bo hye akese ye bema mo compensation ye bema mo mpatasika wo mo kire se bepem ne anoma ba mpaboa mpo anyade a wo mo sa atimi aka na mpo wo mo kire mu a wo mo ayebiem betimi bia sankaja aban ne beti wo mo nka na nka ban no atimi apre na so aka se ampa ye hye mo bo aje mo asase e de ya agenda 111 wo mo kire se bepem ne agenda 111 no ye nsi wie enu nti bo hye ba ko a afelie enu no de etoso mienu compensation no so a atiakam enu nti enu a ana wo mo ti ko jan ebo wo mo pa wo mo sisi wo mo ti wo mo kom enu wo mo nantu eni etwobo ye nchede wo biada eni wo mo ti atua egu montre so eni esafibodi akwa hodo so nyina no eye ma kire se ko jan agi kuro no efa ye ne nyina no ene se wo mo akire se wo mo ntime ntrase e ma se bieburu dredu mfrani meti kotia na wonje bode betem na denti na ban waje yensa ase na ye do didi so na wo ka asa wo be ma ye mpatasika na bepem ne anoma ama ne ntakra nso ama na mampani Akufo Addo wo ne wa ban mo aka mo no atum se ebam na enu a demonstration no na nyasam ketua ene ekojan egira ntan ana wo mo e chante ene kire se placards ahodo ekita wo no no ebuafo akase eguso nyasam ketua eno bi ene se our land, our livelihood, and what I brofo as and we body for multi brofo, and reference no pay us our dues, pay us our dues, boy, pay us our dues. And at the Tosbium, where the Kofitela Brofibia was a government, and your promises, and to any brofo can see a noa, say we body for me, I'm more fast as I'm saying, name crop for a trotro here. Now, what much a brand some trophy dim commodity and tia, what might take good Montressoa. Wo mo eyesa wo yekire no e de eti aban e de mayen ye preso na wa ya de ye preso pa enso de mi se aban ontimi ni obi e de pade kwa de competition se ye de mayen e sa bre yi e ko ntimi nani ye nti hwe yo ye nti se ye nanu a so mu koko amu ju ye no ise bebre yale ye e o dem bre yale abon sika kwa amu ko hospital kwa e di mo ye nya bi kwa e fa hwe mo ise ma ise yin ye hu ne ye nkampo ti ye pese ya ban no ye sika na ise o de mayen competition o so de mayen no so de mayen nya me kasa yin koko 9 acres ya juri nya agu oba be sia me twa bros ahwa koko o ma juri nya agu atu na ko be 3 years ye sanka compensation sia kwa nam santi ni ku yale ni eska kwa hwe me gu school ha ye jure ni bi se na ye de kasa sa e bi se asase da nya asase ketwa ye de bi pa ba ikoma ye bongu na ya hwe se o metwe patasika mayen confie me say confie nani omuntu aye nti e pese empa for mo te say ada say sika na kokodi DC wo ansa kokodi kro hini wo na na o hwe so ansa kokodi MP ona bo sam say hi wo o me ehu ba bia sika kro na de akokodi aye say em prima mo ye de mo ye adwumade omuntu adwumade ne so o say adwumade na omudi na de ko say ye be prima mo ye de omudi sa adwuma no enti ene ayeti ye no a akuafo a wonom e wo sa hwebodi e wo western of mantam no emu ana ebufu afro pama wo mo tirese adenti na bai waje wo nsase ede aye agenda 111 na bepem ne mpatasika nso ntini maye wo mo mfa se bi wo ma no enkonkopem da ye na enu achi no ana bai kra chepeli a wo wasa hubodi eye owura Ignatius Akwasi Amankwa wono so jebre ne nsam trofo di nkomo akirem se ampa watie esu ni agyaadwo wo manfo no ede atudwa no na emom wo ne aba no ebeka bom na ensunsuanso papa bia no ebetimi ama abotoye mo aba no wo mo ede egu akwam DCE ekasai so that we have no say now can say na no can say na baby because we know say akwes kasono ebola din kakra say you are one of them so we see na so mo so meeting na ye go to train na so yes asana ebia December so Enia yeti yeyi eye district chief executive awano was everybody ne din ede honorable Ignatius Akwasi Amankwa ana ode sansem we atodwa yantu akase ebo no so ane yemomfa nwuram e wo kokon nsensem na Ghana koko board mpanifa abontia bekasa kiremu se akwan mako nsia eno na wo ba bia o man Ghana akuafo motadodua koko pa na hona sa akwan ne wo omudi so woni se nkome omoden a atwa akwan memoda mo se hwen na nkaja akuafo ekoko yeso na bribra omatua omoden agofa koko ndi abankra ha manatumi atwapo akwa buruchi na Ghana fo sika begu yebotom
na so benefo chire mu se sikasem ti aboa ohia eche ya bokoto de trap amiapada da so ko de twetwene ye nti enya de betimi atoa so atimi ayi akwan no na Ghana for baka ya every 2014 2015 2016 benefo be se o mani so say one person modern yi Ghana koku akwan ya wo mpotema say ni nyina siesie ni kama de mayen nanso be se bosume anasa mfie enson ekomfie duni enya de akwan benefo atimi ayi akwan no na benefo chirem se sika na komo hwere mo se beka no 317 million Ghana cedis kawe asopa na so matwen sika we no omotwe ma aye se be hwini mu hwinti enya de sika na mo se betimi aka to mo chirem se akwan ne de nyamanim de kure ni won man kase na mo hye bo akura se maka na so menweye enya de akwan no betimi ayi akwan no na nse be koto odwa emra ndra da public account committee no eye Okogyeabour chief executive officer adema won Joseph Boahin Edu se hwi abrante ko pewa ne wo chirem so mpanifo ebuo bi na akwane de serisa ko ebeyi de nanso de adure no enkonta to bentum sika ne ya pra se ke be nanso no yenye boto no mfa kran sanse munti enya de akwan makoma nsia de ye betimi ayi entefiri na ko Ghana fu to tentan sa ba se be se ne yentimi de sunti mfa ya cha yempan na bi se Obuahin Edu se ko ba se munya sika nso a se de maka no monya na no so dabi empelefo se sika be ye botom dia akwana ya se ho bone be ko so aye every say eya ne mo bia de akoma so pa na se ye kese yi de sebe betime yi akwan sikasem ti abohia ababesi ya ka chintinya de akwan betime yi na Joseph Boahin Edu aka se kirem se Ghana fo nyina nte ma chefiri se akwan no so mu saka sika de ase de tibia no wo meyi akwan no e de magana de hye ojemna kasa e wo dwumedi na se emu enchiremu ni project currently ongoing. The government together with Okogyeabour then decided to make major intervention, which we call the rehabilitation program. And once you have such a program, you have to spend. And if you are spending, definitely your administrative costs will go up. So a lot of that money is going into payment of, the workers who are working in the field. According to table 6 of the road projects have been terminated. The rest are being repackaged for completion. Eni awuti ye chief executive officer edema Ghana Cocoa Board ne den edi Joseph Boahin Edu ne na awuti ye no yentu awia plam to be kase bo no eso a na ye di free enkrapompure manta mo bafotele ba ko a atifi apuoye atoye eni anafo na wiai wo bia bedi ayawo DLFM wo haninsia echiripo enkuno eni kase bo no emu odesa no manam nti eto wo nanso ade obeti ya ne woje ko no age so woje mra ya to aso akwanim enna na nya asam kotwa na mpanifo na ka yese aboa kusie wono ane tu ni bon nanso se aboa pamire wuramu a wontimi ndem asomdwe ntimi ma eni se enra ana National Peace Council wo my Ghana ba asomdwe a wo mo ehwe asomdwe eso wo mo to nsa edefre NDC ene eyezu wose eyeza ema wo mo kosi enkonya se ne beye a asomdwe bua ebetima koso kama pa wa bra ye kwakwoto abai na ni nyina mu no ene se ene ne nansa ana Johnson Edu enkatia a wono waye national chairman edema NDC amanyuko no ene samtrofo di nkomo kire mu se wiase de si ye de wo yam na so wanka wish wo bia ne hono mo behu mobo efiri se 2020 no ansa ne be kwakwoto aba no ana amanyuko ni nyina do mo nsa ehye ntiase apamo asese asomdwe betimi aba ewi akire na mampani akufo ado ene MPP fo etimi ayehwe han amenipa makoma nwatwe Ghana fo ye dituo eguo mo yam ekuo mo nyina to atwene emfinhia na nie ye nti wo biada afen so ayawa so west wogon abato akoso na ewi akire wo police am George wodi asotro ema Ghana fo bi so etuo ka wonom ebepem ne yese so atefo no so a ye ntimi nchi wo biada enu nti ye Ra Johnson Edu nkati akire mu se emo na ekwa didie ne ma ya wontimi nso emie fufuro engum efiri se wo dwan baako ehu hia pa ema ni wura enu nti omu kire mu se ekwakoto abai enya de se sa peace pact no wo mo do omsa ebetimi ahya se efiri se ya tena se amenipa nwotwe awu mampani akufo adonkan hwede a na chese mfaso bie ni hono mu a wo mo ebetimi asama na baso bie mo bra wo mo sa akosan sa asomdue eye enkrata no na no ana peace council no a wo mo ne NDC Samanyuko no esi enkonya na wapani a wogina mu ema peace council eye Movi Mohammed bin Sali wono ana wogina mu kasa na wochirim se wapa NDC fo ni nyina cha wosa de akwaso no let bygones be bygones munya manenka nyame na ema wono ana agye ana sie de nkati ase hwe da bre wo kasa se bio pepe ni na ni emre ebidi mosi ni wahu
bibi jeje mu se Lumba nyom ye mpene so na empene so kina na wabra peace council for wo mo patch no such a NDC for mpene na eye peace declaration wo mo for mo sa hase no mo mienti enkomo ekoso na nya asam kotwa. So yes, it is the goodwill. I want a situation where each one of you here, individual or collectively, will be able to call me, mention me, or approach me and tell me that, Morbi, you gave us the commitment that this, and that. Why, therefore, this? That is the way forward. So I think, and that is what we have actually come out with, that give us the benefit of the doubt. And the brakes that you have applied, whether they are hydraulic or manual, you release them a little bit and give us the breathing space to be able to move a little bit. While you also watch and see what we do. Perchance you may come to agree with me that they are making an effort to do this and that. And that should be the approach of all of us. Enti eni ayeti ye aye wopani a enra wono ana wogina mu edema National Peace Council aye Movi Muhammad Ben Sali ana wopa NDC fo che wa kire se chenchena wo momfa wo musa emehase na enso ni nyina mu no national chairman edema NDC amanyuko no yewra aye Johnson asiedu enketia General Mosquito, the only mosquito in Ghana's politics here. Washe batakali edile cheko na chiri wono so dia tudwa achire mu se wokita eniema makomaku ensia 6 independent conditions say National Peace Council etimidi so a ene omudom sabehye ase na emom say Peace Council no ntimi ani sa condition so dia ene nkagwa ese edu nkatia so nsem nie. They have petitioned us, warning us not to commit ourselves to any side. So National Peace have between now and the elections to ensure that the state will demonstrate that the state is interested in peace. Because we are also in leadership position, and we have sent our people to election theatre, and they have been shot and killed. In some cases, the state established a commission of inquiry. Recommendations emerged. None of the recommendations have been implemented. The election is about allocation of power. Somebody decided to print 1 million extra ballot papers. They were caught hands down. The police accompanied the stakeholders for us to go and destroy these ballot papers. They know the culprits. So by our own conduct, we are conducting ourselves in ways that suggest that the state itself rewards violent conduct. And so my little signature cannot prevent the state to continue to encourage violent conduct. So let the state demonstrate that violent conduct during elections or outside elections is objectionable, and then everybody will conduct themselves. Enti eni ayeti ye eye national chairman edema NDC chiniye kesi amanyuko no Opani Johnson asiedu enketia enano ana Peace Council for busa ne se wopani 6 conditions na mopesi eni so no eno ene de wahen ana Opani Johnson asiedu enketia echire mu se eye ayawa so west wogon womo a ekotu tutuo ema Ghana fo praye no de edi nkan mo hwehwe san crofo tutuo no na ye hunu asotwe amode ma wonom de to so emienu ene se yeto aba 2020 no more Peace Council for mama yesan sa peace pact no na nso wi akiri elipa makoma nwotwe ana etuo kan wo mo ayekasa wo mo wuo enu nti se mo pesa afi enso yensan ne dia ene wo mo etutuo asojafo na etutuo ekum Ghana fo elipa makoma nwotwe no mo mfa sa asojafo ni nyina mra ne ehunu se asotwe a eno so mo de ma wo mo enie dia to so ayemiensa ene se Mampani Akufo-Addo agina asimpie ni apaso ne mprensa so aka ne pen se wono no won handi over emfama NDC foda na wono no wo be handi over ediama NPP government enunti sa asama Mampani Akufo-Addo kai no Peace Council for monfre Mampani Akufo-Addo na won kan kire wi ase nyina se sa asama no kai no wo twesan no pa cha wonte sa de a dia mo kai mo tobo na abo so ata so enkose hwe dia to so enan enso ne se Wapani brand champon enso di Mampani Akufo-Addo chi aka asam kro no abi se wono so wo mbefa kwani asa nyina so wo mde be release power no na NDC for pa yenkonkwo shepu sa asam no so monhwe na monfre brand champon na se wampa cha wodi a moya sa Peace Pact no de to so mum ene se chairman wuntumi enso de atu ga kirem se wonom MPP for no wo mo 1 million ways a wo mde be release power enuti sansam we nyina no
Say Peace Council ahwe na so sam penifo ma pani akufo adoka ho wo mo ama bonte ama me pache wan kase atwe side dia mu yai na Peace Party no yen klata yen sign ne en sign tina Johnson na see dunkatia. And that is what we have actually come out with, that give us the benefit of the doubt. And the brakes that you have applied, whether they are hydraulic or manual, you release them a little bit and give us the breathing space to be able to move a little bit. While you also watch and see what we do. Perchance you may come to agree with you that they are making an effort to do this and that and that. And that should be the approach of all of us. That is simply what we are actually asking of you. But if you will ask us to do the impossible because we know it is an impossible thing for us. It is the agreement that this is what we have agreed with you, so that tomorrow something happens. If I don't call out, then you may have the right to ask me, why didn't you call out? If it's and on the other hand, if it don't, because there are two ways, it can fall on you too. Yes. And if it does, and I take it up, you must have the moral courage to agree that yes, you gave me that mandate. So that is really the straightforward thing that we are coming with you. We just want you to accept us. That don't throw us away with the bath water. The baby. We are the baby. Don't throw us away. Because like I said, I'm only reiterating that I believe that the best thing, one of the best things this country has done for itself is putting in place a peace council. It is for us to ensure that peace council lives up to its calling. Enti wenu yebra yewra Johnson say don't ketia what the conditions ni go form na amunum ho no mono na kire say peace council for say de omusidi kwa wo mo ho no na kire say nya sam kotoa enti enu akwadwo de ekọ so ho no na enu ano NDC for bo home wenu nya peace council for no na invite NDC for no NDC for no na invite peace council to their headquarters e wadabraka. Oh, okay. Nti sabra na NDC for ni bo home. Meandra me hu videos ni bia na NDC chitafo no bi kura ehuro peace council for no. Na o mani abere pa na ye besre say. Wonu ma adwebrew emra. Eno na ade a o manga na nyere hwe animu na mpanifo no so. Niema bi esom de gu akwam de tumi boa. Masomdwe o manga na ye won yetimi akura so no. O munyina ntamu no masomdwe no mo ho ban. Eno na ade o manga na nyina ye prefri say. Yentwe nko yentwe mra nyina no. Yene ya wo fam ha se ni aso be ya shi because aso no mienu kokko ekonya ntokwa asase be huna mane yene agitafo no de be srada so mo nyina ntampanifo achi na mo peace council mo modern say referee ne wodi ya uni ne pepepe na ma adwebre ma na o maga na asomdwe ye wo no yentumi nkura so but Kwadwo sade ba ko ehia pa ne say ye be sra ye mpanimfo no you see say open political power wo ho one way ya crowd no e be fa man hwe nsem bia wo be ka no wo beda adwene ho hu say why mistake but the duty and the responsibility of peace council say obi eka samoa ho nam so opani betwe sign we are not holding brief for anybody but hwe say ye nyina ye nim say ye de tumi no ama ye ntemamfo say ye na ye nkire de wonni ye so what am I say hwe statement ya apie montere so no peace council for ate Ghana for ate say one honorable Bernard Champon ejina platform so on two separate occasions say ekwe bia wo mo be fa so a you see asem bi won ma wo ka hadwen mampani so ka bi say wono on hand over emfema NDC da no be hand over to NPP government statement bi wo hon mo a ye besra ye mpanifo hadwen what am I say? Anything I make us say. Empenifo nya due diligence. Nyoma bi wo no ma ehu hia na no anu mo nansi so. Na wo no mo nka se be ye betimi aboa na akomato ye mo atimi aba. Na asomdwe na ye wo no yatimi akwa so frize de asisi amaman bi so no. Ye mpese Ghana ye de ye ni krosu ya wisi be hu ne bi. Yechi. Ye ne ye chi wade ye mpese ye be hu bi. To mmodden BBC ani manimu no muntu mo nan fansi so. So obi na be ka asemi ni wanka ni ya se ehu be nya se de pa ne ba bonten be twesan ye se o be twesan. Se betimi aboa na asomdwe ye wani yakra so penifo ma hu hia wo no se Kwadwo sesi ano se asem bi ba na se oman no ete ho committee pe ye nyi committee ni biem efiri se ayawa so west wo gode no se ate commission commission report no akosisen
What am I saying? Commission report on what can say. Enipa nwotwe ayeku won mu 2020 elections yet the committee say room committee report no recommendation no mpanifo mo de ayadwuma on wenti say mo amfa anya ye nananom no they were the true philosophers wo mo say emoa na ekwa dedie ni maaya ye nka foforo hum sanity they say you enter the NDC for no and we are not supporting them anyway but Lemon Peace Council as a neutral institution no say mo ama neutrality no Ghana for hu a gidie nya dan eni hobiem. This is the problem. Okono cross me woman say nipa no mu ye no. Obi ntumi mfa ne sense ne bonka say we MPP ni anase we ye nisi ni. Dabi wono ye Ghana de hye no wono mawu. That's right. Enti ehu behia say hwehwem bia ese da di mapa ne timi boa. Na say nipa no kwen fa so mu ye no ye pa justice de mabusuafo na say ye pa hu hia. Eyo ma Ghana nyina de hye na ahwere wono monkwa. Ti se ko ba se betena say ase wo man na bibi besi na asam kura besie no. Ye betena say amfe bebre ne ntumi mpa ho pemasi bedu ba bia na echi adwen kakra. India besre Ghana Post Service ene nipa bia wonom enim sanse nsem bibi se ehye wonom tese omso mutu hu ana mutu hu ana mo afiri se o ma Ghana de hye bi na hwere wonom nkwa na yentumi ntena se aso man se bibi besi na se be besi ne yentumi mpa ho pemasi bre se enam anamo wei ene miensa bi osi mesi we ne yamfo so na namotu we ne ba yenti no yemfa ntansambo no na enya asotwe ma nipa se be ya foforo bi entumi enkwase omkutupa mamusu kutu sa na mo ne bi yanya ne sa pe ekine bi so betumi asoro de mara hyade nsem akoye betumi akofa sunsanso bone e de abro man Kwadwo wo kai Emily Short Commission make kai pa omo na yete yese ayawa so west were gone yese wo mo ye SWAT fo SWAT no so eye unit e Ghana Police Service yase bepem ne so mo ye SWAT fo ampa why na essential wo no so mo nkoye sa adwuma no bepem ne yenim SWAT kro I see a palm uniform brown be the share. So who sanctioned that operation? And I want to say that payment ne. Kwadwo yanko okon yanto akase bono so ne monfa huremu e wa Ghana man panin na adodankwa akufu ado na kachen. Na ndo Ghana man panin bo made kopie mu e wa kaso na nyina ne se ne Trade Union Congress for panin for made ahye adwuma die soronko a ene todwa pa na ene kopie mu akaso na mo mode ya fra Ghana man panin so me pie adwuma de Ghana man panin ko aye pe na o se ne o wansam kapa edi kan nsam kan na o kirem se Trade Union Congress for no bo mode pa titru afa adwadie mu no o ma Ghana adwadi 42 ni nyina hye wono ma se mo mode toto ne ma de poa o mo ne aban ekoso ekoma na de o mu di edi nkita ho nti kata kwakwa bo pa ma nkita ho di ahodo a wono ma ne aban ade no akwaye pa ma se me kase o ma Ghana adwadie de egusu a ekora ne mpande Ghana man peribo made bo ne sempa de ma Trade Union Congress for penny for say oh body ma Ghana dwadie nso ene ma ekwaye pan ene wa kire Ghana man penny so e sa kire mu say abato da Ghana ye nyina ye nim e wo envision premier de ade nu nan abato we mu no me kire oye opanima bo so me de to so no o kire mu say asumdwe hu dawro no okoso a ebo efiri say ehu benya pa say esenso hu do bi a sisi ama hu do bi so me se ya me kese no enipa bi wonam nside twade efiri wonam ebisimo nan enyina tete ne nyina ye abato ho sensem ne ntokwa so de yenti wakante wabomode ya kansia edinsia sei enya do no wampani no obetena sai hwe han ma Ghana abato betuo no basa yesie enti bomode sei o ma Ghana asrafo nyina se na sie ba no homode ya ye na fam de bi aboa ma Ghana abato de ye ne mo no asomdwe mapa etimi aba wakasa kirem sei Ghana fo nyina so enya fam de efiri sei enso wo de bia nipa bi keka edifa ho ba bon sensem na du ba bia ye na nswani the senti asomdwa ho de o ma Ghana ye won ye nyina ye ntan na chini yankura so efiri sei ensema nim so ye timamni no kaka ra kwafo ye ne dia ba no ma ya nka titu ne nkontompa ho de be ye kansem bia ye nim ho hwe na so na yaka na kwafo jammom ne dia ba ne senti o mampani aka se kirem sei na fam de obaye no obaye na so Ghana fo ade hye nyina otu yemfo sei yenso ye ma ho made se betumi ya fam de na aboa masomdwe a Ghana ye nsakan no yetumi akwaso Ghana mampani na dango gufado President, I reaffirm my government's attachment to supporting the labor movement and ensuring the protection of workers' rights. We recognize the indispensable role the trade unions play in our nation's development, and we are committed to creating an enabling environment for their operation. We will continue to implement policies that promote decent work, fair wages, and social protection for all workers. My government is also dedicated to creating an inclusive labor market where every Ghanaian, regardless of their background, has the opportunity to contribute and benefit from our nation's growth. As we approach the electioneering season, I want to assure that Ghana will emerge peaceful and more united after the 7th December election.
Eni awoti ye Ghana man panin nana ado dankwa akufu ado nene ena wote ye no Yentu akaseba no so na yenkan Ghana for messages no kakra na mamesha se mfresro ha Derek ayete ana wose wotie kaseba no life edi free nkrakan no maya ha keke nso di free kaswa wase news no loud and clear yeda ase abena enso nyame yenso di free kaswa wase news no edem papa yeda ase ana zinebu adamu ana wase wamaya ha emi akwa ba na wo hwe life edi free kaswa amanfrom zizi salon ana wase wafa why are you doing this to Kofi Taylor? Kofi no wanya wanya ntino ne ho nto no fiada ntimonti asiasa wanya na Philip Lanti and was good afternoon. The news is loud and clear. Labadi Bogas. My name is Felix Kweku Bwedu. Yada se pasa with the message yaba. Abena so nyame yo troba ko atwen na onu aso ntrobi. Na odoyi edifre tema and was news no loud and clear. Hono mo akere se enye ansemokotoa na Vida Akatara and was say one of the Wakachire Peace Council for 7 months na ho anyene se obi a na ban eneteso no nipa esene Ghana for eno nti adenti amade ehia Peace Council for person mo de be adwuma na asele no wo mo person mo push blame no ma ti sa NDC for na ye na so mo te ho yakum nipa nwotwe mo ntimi anka ho hwe afei ana mo atwe krata aba se Peace Pact ana no so wodi abayi Vida Katara na etufui na Hansen Diodu ana wasi good afternoon Okogyeabour Kwadwo Sammy na news no emuda hom papa Atomic Hotel Dansoman ana no so wadi aba piaga wodi frachimo asafo ana wasi that 2008 mistake will not happen again ayo yada say nana adwelepa hene wodi asempa ana wasi I remember EC said no one should ride motorcycle around the voting centers at Ayawaso West were gone, but some party supporters with Honorable Sam George break the rules. So I don't blame the national security officials. Ghana needs peace. And Brapeni Charles Mante and was say Ghanaians should not sit aloof. The peaceful atmosphere in the country must be protected and not negotiated. Yeah, that's Brapeni the message if US Montreal so and what to Ghana for no. Where you know I had here a ream mo na Kwadwo Sammy mo ontia wa ya so ahwe asese tem na kan ye. Ana Filippo di Frikwa Abirika say was say we are enjoying the best news live from Kwabirika say and was say what ya father Cantona and afei so one more aka yeah that say and Hansen Diodu again was say greetings to okay Mr. Charles Mante what beje so papa enti abusua yenyina weso na yemfa kasebo no ye na ye homra sesi a ye ba dia kachire ye de ebetoa moso the Yale News. DLFM 106.9. Abusia yansama wa ha nsama wa kwa bamfamra DL 106.9 FM kasafiri so ene ukwada ewia prem to breka se ebo imrewedu se yesin kunya na agudie mo nso no nsama wodo a yaboaboa no abusia ye gibre na ye de besomo Ghana nsamo a ena nkrofo nkro so de latest any exclusives no ena abusia yaboaboa ni nyina no anawie ye de eba besomo mi amede agudie mo nsam no e de eba bedan di ameje so no ayensu ano de hye Upper Kanjich, the blessed Kinebusia, Yansha Siamfan Figana Mnantia, Asia Kain Ewa Manone, na Saudi Arabia Pro League no. And a blasters midfielder, Yefren Bernard Mensa, Osi Nakai, na Osiakai Edema Bobokwa, Yefren Ataye Nasomeroka say, Ataye for normal relegation, ain't in the Wabuda Ketem, Eddie Achemo Bobokwa, Yefren Ariada, and a Bernard Mensa, Aqua sign a contractor, Okwako Sinakai, na last season was Saudi Pro League, Emro Sinakai, Edema Bobokwa, Yefren Ataye no, about 30 games, or share 14 goals.
goals and oye 2 assists as a midfielder na ne mono last season e was ye pande ordinary ni chem e obobokwa ye friend Ariad na wakosina kan e wo ho e di amam Abdul Isaku Fatao e Ringa e di magana osina kan e di mabobokwa ye friend Leicester City na Danwada emra bobokwa ye friend Leicester City and Tottenham Hotspur e boy no no making a debut e wo English Premier League no na wakasa o si English Premier League no intensity no e wo suye pa e na fenso English Premier League no aya na involve Americatuo e se otu America hodo pina into obeka se English Premier League ne dem ubisana intensity no e wo soro e na fenso Americatuo no e wo soro we ne nsama Abdul Isaku Fatao e di atuga ye de won some e di amam Black Princesses of Ghana me ka se oba kopiem e wo Colombia omo prepare FIFA under 20 World Cup e chance 31st August ye bebosa akwa kosi 22nd September na nyame nchade Black Air Princess of Ghana ometumi secure friendly game bia omo babebo omo ne Mexico na bebosa game no 22nd August na omo dia prepare na fe omo de World Cup no akwa kwahyehe so ere wonsam edi ababetu anim na asamba kwa bebuburuja ewo Ghana ha ende ye kan All African Games ende wonsensem ababebuburuja na Public Account Committee Minister kopiemo and say broadcasting sike pm no omodema GBC no in excess of $3 million GBC funds which must come no $105,000 and wonsem akwakwa ebuburuja na Ministry of Youth and Sports Eden Krataba Bonten aba church nsem so omode omugina ne omugina omutua $2.5 million edema GBC eno achi no na GBC SI instruct omo say omuntua $1 million and farmer third parties upon GBC no instruction enti ensamre guso ekoso na GBC enso achima omode ni omoji ya ne $105,000 na omode atudwa wonsensem na yebuburuja ye kuswa eka wonsem ayere wonsem edi amao na away from sansensem no yempiem two teams esi akan ewa Africa ejina Ghana na edikano Insuateman FC omo bo CAF Confederation Cup first leg omochi elect sports ebo ekamiensa omo ntumante na ya preku na coach edema Insuateman FC o second leg na ebe koso ewo Chad no omo target ene so mbe kipu clean sheet omo nkon concede goal against Bobokwa ye friend elect sports eno ya preku nensama odi atudwa no ye di amao na Samates enso ebo the Champions League na first leg prelims no omo nso ewremo ewo ma ye friend Ivory Coast ekwachi Victoria United bo mekabako omo entmante Isaac Affol player Edema Samates osi omo mentality omo de ewremo ewo the CAF Champions League no ena fenso omo kwa second leg no ene so mbetumi abuana nyama akoye diamom na ometumi how qualify edi akwakopiem our next stage no enti second leg no babe kuma ide omu nkojeja omu kwa mentality na omu de komu no eni so mba achieve great things ebe bo amometuma qualify edi akomanim na owie na no ena Baba Musa Samates player enso esare to aso osi omu ye focus our second leg na ebe baso na wom se omu akowini 1-0 de na so omu mo mutimu nya omu de omu ye focus se second leg no omu betumi akoye adwuma na aboa ya mo betumi qualify edi akomanim na second leg na Samates and Victoria United ebebo ewa Accra Sports Stadium kwasiada 25th of August 2024 kwasiada be na otwe omo the gate fees no mo beje no edi abamont omo chema popular stand omo beje 20 cedi center line 20 cedis lower VIP 30 cedis and upper VIP no omo beje 50 Ghana cedis ye de want some edi amount na Heart of Folk me na ka say omo 12 Ghana omo de omo ni jemu ewo Togo na omo akwakoye pre-season wo na aboa ema season ya eba be komo no enyama afa edi matima ye friend Heart of Folk inti has edi omo ni achemu Togo omo nam kwanso omo kwa wonsam eno no sanso na Heart of Folk a confirm say Abrante friend Albert Kwesi Amanfo na owo lower teams no eye Aroras no na so ne mo kejuwa eso ani enti o me promote no edi aba senior team na eho enkomo eno no na Asante Kotoko enso eguomo pre-season no so na ene Empire ebedwa wo Cape Coast Sports Stadium
3 p.m. Ghana time no Kumase Fantabulous Asante Kotoko 3 p.m. no omoni bebieni Gold Stars de ayonkufa kensie bako de yantam so ayere wonsam de atwenim Mr. Bernard Nana Yaw Amofa Jantwa na eye penny de maboboko a ye friend Brekum Chelsea o se Ghana Premier League ne sponsorship bia eni so na Ghana so orani football na uniska aya na ye din yepa enye easy enti obesre Ghana ba no se ombo GF no na omunya sponsorship emfanra Ghana Premier League num se na be ye beboa ema clubs ne so omo ebe hinya omo ano eye Mr. Bernard Nana Yaw Amofa Jantwa Brekum Chelsea omo bankroller ene ye de no wonsam e atwenim na Brekum Chelsea wana no omo se omo coach ayefene Samuel Buadu no wa extending a contract no for 2 more years Samuel Buadu etna na we coach boboko a ye frɛ no eye Brekum Chelsea ɛho ensem no na akwasi edu na CEO Erima Bebieni Gold Stars na nanse ya na MPP amanyoko no elanchi omo manifesto ena omo di tudwa se omo ba ombema Ghana Premier League clubs no ombema obia bas eno ena akwasi edu CEO Erima Bebieni Gold Stars se saade ne etumi bema eye fantastic yepa esanse clubs no ebi akwantu sem no enkoye na sika omo benya kradia atobasis ne ade no aya na ebinum enibi omo breye pa ansa no manya bas enti se MPP aban no eba na omo bema teams ne basa and eye good news yepa we ne nsema akwasiedu Bebieni Gold Star CEO Eddie Atuja na the 30th GFA Ordinary Congress no omo confirm date no omo say Eddie Kano ya Monday 26 August 2024 na atwaso Tuesday 27th August 2024 ewo GFA Technical Center ewo Pramprama ewo enkomo no Gaka top 4 no eguso ekoso ewo Takwati TNA Stadium nyame adoma in the 2 games ebeba so Bechem United omone 11 wise ebewo na Nation Chelsea enso enemy yama edi ebebweni Dream Chelsea a confirming say midfielder your friend Kevin Ahiable from Home Stars no 4 years and on signing na abrante friend Kevin Ahiable ebesina kan edi amaboboko a your friend Dream Chelsea now former Heart of Oak midfielder your friend Leonard Tewi amenoka say they no close or journey newly promoted Ghana Premier League side your friend Basake Holy Stars Sanso na Adriana Football Club and Emmanuel Jensi ana Emmanuel Jemfi rather into Emmanuel Jemfi on Adriana Football Club a party ways report no echima or journey Heart of Lions ye de ewonsem ede atwenim ye remu ewa manone dia bobo kwa ye friend Man City akache na menoka serie German midfielder AK Gondogano yesi kuntunwan ya na gia na sako okopiem ewa Barcelona after 1 season no Barcelona ejane kwan as a free agent inde wasa rejoin bobo kwa ye friend Man City on 1 year deal until 2025 ye de won komo ede atwenim na Chelsea so a confirm so officially no oma sign Portuguese player ye friend João Felix ede na fi bobo kwa ye friend Atletico Madrid 6 years contract with option for 7th year until June 2031 ye de won komo ede atwenim na Chelsea omo manager ye friend Enzo Maresca wakasa Ose Abrantia ye friend Raheem Sterling ene benchewo no oni edi nkomo edie omo nka Chelsea plans ubiem enti squad na kra this season Chelsea di besi aka no omo nya part of the squad and a Chelsea project no mo ye no emrante mienu benchewo ene Raheem Sterling enka ubiem enti ne ekeka kwedie omo nkopetim foforo enkosi aka wo a eho enkomo eno no na Arsenal so ani abrese this season no ombeji English Premier League no edi esi omo na so enti me no nka se omo rem Real Sociedad akache de no close Spanish midfielder ye friend Mikel Merino ono na Arsenal kwafa no edi na fi Real Sociedad ye de won komo edi atwenim na Victor Roque Brazil ni akola osina kan ma Barcelona onya playing time enti Barcelona edi ne ko Real Betis Spain wa na wakobo loan until 2025 with no option to buy enkomo no urem England Professional Footballers Association omo England no omo award season bia omo ye na endra na winners no ebetodwa young player of the year no eko Edema Chelsea Abrantie friend Cole Palmer ono no ji young player of the year and enu echi no player of the season no eko Edema Phil Foden no sinakan Edema Bobokwa ye friend Manchester City ede won komo ede atuanim na PFA omo team of the year Premier League no say enet goalkeeper no David
David Raya Osinakan edema Arsenal William Saliba ewa Arsenal wechobi Virgil van Dijk ewa Liverpool wechiwo Gabriel Magalhaes ewa bobo kwefen Arsenal wechiwo ena Kai Walker enso ewa bobo kwefen Man City ono so ewa wechobi Uram ewa midfield wa say enetie Rodri Cascante ewa bobo kwa yefen Man City o mfimfini obi ena Declan Rice ewa Arsenal o mfimfini won ena Martin Odegaard enso o mfimfini wa o fi bobo kwefen Arsenal ena okwo anim wa Erling Haaland ewo Man City o anim obi Phil Foden ewo bobo kwa ye friend Man City o anim obi ena Oli Watkins ewo Aston Villa ono nso wo anim obi enti se wo hwema Abrante ye friend Cole Palmer na oji young player of the season no ono amba PFG omu team of the season mu aya ho asema obia eka ho asema ebusu nyina we so na agudi mu nsema ye boba no de bre ono ye mfansie na mamentu nchia kese emfan koma miami chairman Richard Nana Boro of Rich Boro Ventures na ukopiemo ewo Riches in Barbershop ewo eye yechire ya oma biemu kuha obi a otwam ase obi a no etie kase eboebi enti baba ye fro 99 ideas mami nchiao na menda wase se we biemu DLFM ewo musalu ho obi atie enti once again Richard Nana Boro CEO edema Riches in Barbershop ma minchia wende wie pa ebusia agudie mu nsema ye boaboa no edeba no ebusia ye de simi amede nsema ne ba no dia meje so no ya yensu ano de hye Upper Kanjich the Blessed King. DLFM 106.9 DLFM 106.9 It's official. DLFM 106.9. Yenya so fast da Emma champion ko fitela wona de ko Facebook no eso Ghanaian a woje brete yenso yeda se papa mo test ye mo ntumi nyina nso nyame wonhyira mo anwumre ye besan ehia biem ne ye so anana adwase okene ne mpamfo betena se na wonom at the Wednesday's edition of DL Hour womo at the betwa mo so akenkanfo mienu edia mejeso eye Gangster Cat ya meeting kura wo Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Yada mu nyina se awie yi ema mu nyina mo enitie na ye kwena adwumafo amowo African China Center for Policy and Advisory musimo biye mu pa nso ewo North Lagos ha yada mu asetitiri ene Mercy te deku wose wone ne boss ana wo mu etie yada mu nyina se achiamo. Stay tuned. Nana Adwa is up next.